fo le vinga ma fa aftai le lofa ma nga leo le tua ina mo foi ona tatu mo le ni avanoa le mama no nga venga le tua le karisia sfitu sa mo to tasi tatu te whenga ia mali nei sau ninga o fo tatu fai ngai no le tamanga pia ma sinia I po asolulu te tasi I vai aso te tasi ono fifiele fa fatu fa filo iatu o folo fatu mai le tatu ngaruenga I Hawke's Bay New Zealand nei I le mamalu tele o le tatu ngaruenga mai lava I lo tatu te au hao I lo sunga Pastor Willie ma le fantua ia e maise le lo le tatu ngaruenga te o le tatu ngaruenga I te whai se o lo mwhaina mawa mai le nei po kalama mo te ina ai le tatu sauninga o le tamanga porofolo talo I le nei Afiafi whātaro whātu watu whaamaloa ma le whaaftai I tiuti mo whaiva sao tō whi Taito iai mai lama I Samoa lau sunga le whailau tusi o le tatu ngaruenga papali I pasa ia feta ma spa o ma lau whingaruenga mai Samoa whaamaloa mo whiau whaamalo sianga whaina mai mua ma whaamalo sia tuai whailo mātou ora whalenga ia o tu foi fatina ina tatu sauninga lau sunga pasa e lele freti ma tatu o whingaruenga mai Amerika whaamalo I whaiwhaiwa whaamalo mo whiau whaamanosi whiau la kutai whaamalo sia I le tatu ngaruenga wao lau sunga o leo lo supervisa I le tatu ngaruenga I Amerika ma lau whingaruenga lau sunga o itualangi pasa anta ia ma le tatu o whingaruenga lau sunga lava o le te uro le tatu ngaruenga meise lau whingaruenga te whaisese o Australia maure le antu lau tu whamao siala whamalo le talo whaftai mo whiau tau mori mai whamao sia I fo le tatu hainga I la le angaga I le te whaisese o le tatu ngaruenga ia a mis fo I lo sunga pasta ui papu le te o hao le tatu ngaruenga pasta menki le te o le tanga ngaruenga ia ai meise lau whingaruenga I New Zealand nei whaafilo atu whaatara whatu whaamano atu fo I mo tiu whaila ia ai meise o whiau whaamanos o lo whaina whangai nai le so I fumalora whaale nganga o le tatu ngaruenga I te whaisese o langi o iai le ngaruenga sa mo atu to tasi si whiangala ni Afiafi o te fifi whaatara whaatoa tuai I le tatu whono te taro po le tamanga I le nei I po ma le te taro ina ia lofa le atua ma iai na le whaunianga so se whao whaina maunga le nei po kalama tau lawa ina ia tofsi tatu uma I wanga whaunianga mai le atua se wahenga lana fionga ala mwhaina mapai e le pōnia ma mai se whiau e whaamausia atile I tatu aina e saunia atile I tatu mo tatu ainga ma whanau whaamoi moi laso e fiumi ai o tatu matai o te nafo I whaatara whatu ma whaafino iatu so sasi e leo iai te tono nei ngā ruenga le kālesia Swisa mo te otasi lau langi atoa tatu tunu pere Samoa I ona tupu ma te mali o ponoho o le atunu tapo inga whare tua ma tausi o sao hao ma sao ta mai tai ai maise tupu langa la loa le tatu tunu o Samoa o eo mwhaina maua mai le nei po kalama o loa veai le tautua le kālesia Swisa mo te otasi ia matuna te inga fo I o lau tō mai mwanga mo waise a mono a tātou te whaafonga whaatasi ai sauni atile tātou mo Yesu I le whaamoe mo I le aso e fio mai ai o tātou taimo fifia lea whaatara whaapato atu whaafelo I atu I le mai boa whaafonga mai maota mlawa whaamalo whaaftai tali eina nei tautua I tono lo maota mlawa whaamaina I Lotu teimi I TV, laptop o le alava po lau telefone o lo e mai mo mai ai tau lava ina ia e whaafonga ai te tala le ngāpu ia le tua o tō whingala mo tātou loto ina ia whaataua na upu ma ia tō sina tile e pei tātou ia Yesu au awa na o Yesu e whaole nai I tātou lau whia le tātou talo lo mātou tau mai o le langi si e whaamanuia le whaafonga lo wainga au mātou whaalongo e whiau tau whaina le nei pō ina ia mawhai na ngai oilo nganga po ia e whaataruino o mātou noto ina ia te tala o mātou longamona o mātou longamona I le tāua o le whiau ina ia mātou maua au whaamianga tu maua I mātou ma whaamamsia I o mātou wola au auna
ma le tali tonu e leo te mamau le nasu e te fiuma iai, a vina i mātou i manua i ora e whāpau. Pai maila mea whingarena o na se fuefo le lele, whāpuina ma le whale ino lo whingalo ina ia manino, ma ia via i la wafio. Ino suafo Yesu, o mātou o le malawa tui nei. Amen. O le tiso Roma na mtau pe suma toro fo pe suma tasi e ngata mai fo pu mbuli fo pe suma fa mtau pu lea. O la fai e tau fai nei e awili ili atu mo i tato ma mai eisi fe au mai le atua e fa marsi ai lo tato ainga i le tato fo no talo por tamanga ka le sias fisa mo toa tasi la lani atoa i le Afiafi nei. Fo pe suma tasi o te mna e fautu i ai li fe au mo i tātou Roma tau pa sumatoro a lona fo pa sumatasi. Ia whapea foi ino ma tātou i lona po. Wo o i le tūpo e ala i ena mamoe. A wa lata nei ati tātou le ola sa mamao ina o tātou wa i whatuatua. O le tuso Roma tusia l'apostolo Paulo le tusia mai nu o Korinito i le tonu masina a iai lana malanga, e anga iatu malanga fa misionare lon tolu la apostolo, pe tu so le ti ai lima sufitu lima sumalvangu i le taumi o le tau manulu. Na ia maua i la manoa ma ia tu sia i tu si e fa malosi le kale si Roma, e tu so le ti ai lima sumalvangu. O le aso, pe a tatu fua li teimi leana tu si ai, e ma whaino whaka tō leo wa tātu e nei le ti ai lua awhia e mani lua sifuru. O lono winga, pe a whai ma whaina tātu tō e whaupuina ma tō e tūsia tusi la apostolo. Whai mai o tātu lata nei i le ola sa ma mauna tātu wai whatuatua al ti ai lima wani. Fika maina e le ti ai lua awhia e mani lua sifuru. Lono winga, e ma whaina tātou whapei fo wa siri o na tātou lata atu lava. Po wa tiri ai o na tātou lata atu i le ola sa ma maui no tātou wai whatuatua na mai lor whi au. Ia whapea foi ina wa tātou i loa o na po. Wa o i le tūpo e ala i e na mamoe. Nā le whautu i ai whiau, mo i tātou le nei Afiafi mo le tātou whono talo. SISDAC ua e loa le taimi. Ai tangai tuspe a Britania, whai mai le Roma le sutoro whau besuma tasi, ua tātou i loa po, a tuspe a Britania whai mai and not knowing the time. E whasamoa ona po, a o le taimi, ua i loa le taimi. Leo te whautuina i ai au whapitoa lama mo re kare sias fitsa mo tua tasi mo re tātou tamanga ne Afiafi. SISDAC ua e loa le taimi. Ua tātou i loa na po ua e loa le taimi. Ua o i le itu po. E ese po, e ese le itu po. Ai tangai i Super Britannia from my now. It is high time to awake out of sleep. Wo i le taimi wa toa tu ngā le taimi. Wo i le taimi pito i sili o na maolonga. Wa sili nei o na tātou lata i loa. Sama mau i no tātou wai whatuatua. Wo i le tūpo. SISDAC wa e loa le taimi. Wa lata nei a te tātou le ola. The mighty King James Version, for now is our salvation nearer. O lana winga o sili o na lata mai ai te tātou, lo tātou wola por whaotanga. Sama mao le teimi o loi whatuatua te whaitau le presutasi, a lona whau presu maritono. Na tusia le la apostolo Paulo tusia nei a Roma. Ma tau mai o i le ona tūpo e ana ai e na moe. A wa lata nei a te tātou le ola. O le hanga mo hua nā rwhi au.
Mole e kalesia sfitu sa mo to tasi so se meo e maoma ye nei po kala. Wale nei fe au mai le atua mo e. SISDAC wa inore taimi. E iai no na mafuanga. O te tautala malo wha maua lalo. I whaafonga mai o sa moa. E le ai se kalesia e sili ona o taritonu wa matua mauti no le leile teimi le so I fua maulai. E o mare kalesia sfitu sa moa tu totasi. Was fa mo tangi ao la fa fonga I le tulas fumatasi. Feitau e le tikon tau pe no sumantolo I tau saminga. Au mai fa mo ni le tu e fa tauina I le mateo tau pe no sfulu e feitau fa pe ono, feitau fa pe e iwa. O tau mai ai o le tulas fumatasi. Ai feitau li ona tau sumatasi fumarua. Fa manu pe Yesu es fulu I tu la o le ao. Lona winga fa furu lua tu la o le ao, e se furu lua foi nai tu la o le po. Ona mawaina o I tu la e lua surfa, a lua surfa tu la, wa tasi aso. Le ta o tus pa o le Afiafi ma le tai ao, o le aso boa lea, o le Afiafi le tu po sa le tu po. Se furu tasi surma lua no I tu la, se furu lua I tu la o le ao, lua surfa tu la wa tasi aso. SISDAC koe whaafonga so iai I wati. Wa umari tula sumatasi le ata whena I Tuiavii. Awa tato iai nei le tula malama le ao. E se furu lua I tula. A o lewa tato iai nei le tula sumatasi. E le whaafonga iai ma le malama iai. Le tela tangata lotu le tato tulu o Samoa. Inisi lotu ke usiano le iai. A o oe le tutoa tasi. We whaafonga iai, a la maina la na wauna, ma la maina whai whiaure ki tātou manuenga awa. Ma we I loa le taimi, ma wa tātou iai nei I le toi taimi, ma le toi tūla. Ma whaanga nei te whaafonga I lawa I whiau, wa tātou iai le taimi o le toi tūla, o le toi taua, o le taua whai upo le alama whai ngoa, e whai ngoa ai atu ai lau whai ngaruenga, o le tātou ngaruenga, le taua leo o tātou tauina. Le fola o te whasoa toi le Afiafi nei. Ma le te tamo, e I loa lama nei e le pa o so I ai le ua e pero upo la whionga le tua. O le atu tupu mai ai ni tātupu. Ina ia mea fwy la fi au le nepo, lau te tamo. Ina I mawhaina toi whatupu ai o la mona. Si toi au mai se malamalama. Si toi ana mai ai e o moe. A wa o nei le tupo. I tu la sumatasi. Ma whamana o te whai atu ai, o le whiaura pone, o le whiaura whapitoa le kalesia, a switsa moto atasi, I le lolo langi atoa, e ma whaino whape atu o tangata o le taimi. Wa e nore lei, le taimi wa tātou iai. E whare nefu le sina fia le teo le tangata lotu, ke usiano na no lotu, e lato te le ilo le taimi. Ao oe tangata le kalesia sfitu sa mototas o tangata le taimi wa e loa le taimi wa e soifua mo tātou wola ai. Whawhiana mautinoa. Whalinga ni tau pe suma lua o lona whau pe suma fitu. Wa ita whatara kwa whiwhino na loa toi le tau le taua mai la tau o te toa lana whana. O ai la tau ia e tau le taua matara kwa satani. Whai mai oe wa tausi I polo inga le atua. Ma wa taofi le mau ya Yesu Keriso, we whaafonga whaafia I le nawhiau, tāua na e lotu. Na e soifua ma ora I tono le kalesia sfitu sa mototas. E tali tono le kalesia, e te tauna tausia uma polo inga I se fulu le atua. Ai se a. Ia kopa lua whau pes fulu awa se tausi mea uma, a e nofu sala le tasi, ua nofu sala ia I mea uma. Tusa pe tausia uma polo inga e iwa aia whai e le awa le tamama tina. E le tausia polo inga lona limo polo inga I le atua ia I loa awa I lo tamama tina.
Ele se kare sia na o e tausi pora inga ele la be foi la mai le foi tawina ele ava mo la to ta ua tu spa ia o to to fa no fine pe tausi o mo foi la iva pe o lotu o malava ke siano la ala la le niere nie e tali tono tausi nga o ma pora inga iva ai le tali tono tausi nga o le pora inga na fao pora inga ile tua fa no tangata ile tu pulanga le tu pulanga ye mana tua le sapati o le tua te fa pa ina ba fa na SISDAC ko i lore taimi la oe e te ama e fai ta wina o e to fa na fine a wai te tonu le tau singa o porenga o mai se fulo le tua ai ai maena e te tauna e ala mai ai wo o le tupo e tauna ala mai ai SISDAC tena na e fa lo e na fea ai te le te tonu ai o nai fa moe o e tia pore mai lei si te vai ane pe fa pe ilo fa maoni le tau singa le sapati o le tua e le ngata o e tau si pora i gasfura le tua a o e o ta ofi le mau ia Yesu o le ale mau ia Yesu le vangu mura fa ringa suriwa fa pesfulu ye ifo i le tua wa o le amanga loro ama o le mau lea ia Yesu o le varo anga o le mea ngofa le atua e whaapitoa mo lana whana e anga maa ai le kare si asfitu sa moto atas. Whapewhana iwa tau sia pora inga umai se fulu le atua e Afiafi ma le sapati lo le asono fitu ma yaso sapati le atua. Na avele ye le atua mo lana whana uia wea tutoe o le mea lofa lo varo anga. O le varo anga. Le varo anga ua fifina le atua i upu whawhatusa le tuso tani elu ma le tuso whalinga. Tau tisi e fia, e fiu le tangata i le te tonu tau Singapore inga skule e Tuiavii mona sapati. E tau whaamatanga le upu le varanga. Pe whai mai o le fo mai o le tuso paia, po le ale tele ono la ta mai ma ona whai longa. E maua mai, le a onga le tuso paia, a ale tau sia le sapati o le atu la spito mai aso. Mo whalongo iei whai whia. E tau ma whai e whamatanga le upu le varanga. Ai le manino i le mama iai. Wo whalongo i whai whiaho. E le tau sia sapati o le atu la spito mai aso. Ala uma awane o tātou talia man whiai. Awane o tātou talia ina whai loman man whiai. Por whai numera man whiai. Ono sa la wansurono. Ai le mama lama. Ai sea. Ma whamuna o te whai atu ai. O le SISDAC. Wa i loa le taimi. Wa lewa na tātou loa. O le upura wa anga wa tau mai ai e le atua. E le whaana nefu lana tātou wa ai. I le taimi le newa tātou ai. Ma le tūlai mai o mewa tūlai mai. Ai maisa tai amaro nai. E po i sare sila fia le loa tangata. Ai manino i ai. Ma mauti nole lei. E tangata le kale sia sufitu sa moto atasi. O le whiau. Le angana ti loa le taimi. Tele taimi tātou te whafonga iai le mamua le atu. Atu ne te whapifo. O ai e meo sauanga i e tau mai. A sia la sauai na oi whasiutia. La mea o wona i whapendei. Ma mai nei la puta inga i nei la ua mai nei. Au whaingaronga le kare sias fisa mo tuatas. O te matua ma lau ia lau whafonga le atu nua pende sa moa. O leo o whaasolo atu nei. O lau mai po Afiafi te tasi. I vai aso na mata mai la santi nei. Aso fu aso lua. Aso lulu alu atu nei vai aso mai aso uwa nei masi. Whafonga iai. Te tala lo loto, te tala la whafonga. A whaaso atu le te tei au au na renga sa motua tasi. E iai le whi au whapitoa. E leo no le lotu le atu nupe i le sa hoa. E leo no le ingoa le lotu SISDAC. Ai ono le whi au. E leo no le tangata. E leo no lau whinga renga. E leo no te le whai atu no le teitai ngā renga sa hoa. Ai ono le whi au. Na walau wina whapitoi le atua no walau nia lea. Maua so no o te matuati tau atu ma lea nganga maulako. Whaina e whaafonga iai.
au ili atu lefe au ina ia manino. Ma tātou mauti noa le taimi leo wa tātou wa aia tulu manai. Ma whangana ala wena o whaingonuanga le kare sia switsa mo tuatasi. E tau atu ia toe, e ai sa uanga ia rao mai. E sawa ina ai whanau le atua, o ina atau ia, o e tari tolo tau Singapore ina o mai se puro le atua, e a whia no sa pati, o ia sawa ina, o ina atau, lato ti le tari aina, le fe au le atua. Wa mai e le atua le fe au. E ei le teime sawa ina ai le whanau le atua. Lua Timoteo ni tau pe tolo le whaukweiwa. Lato uma, o e whiwhire nofo la me tu e sawa ina I lato. O tau mai e Yesu. Ioane surono whaupato sumatolu. Ma o fatu nei mea te o toine o tau mono nuia. E mau fo e o to e puapua ngā. Ai o tau lo tele o manu malo I le naulangi. E mau o to e puapua ngā. E whaitau mate I le sufa. Whaitau e luka le sumatasi. O tau tino le atua. Pe iona tau tino le atua. Aolo manai whatafna ino I Yerusalema. O le afasi o tia. Le mata o le peru. O I la tau o e whiwhiri. E tutuma le upo le atua. O le matau tia. O ia hiso le manai e tatou. O fora le atua. E toi mamoni lewa e mātua whanau I mātua. Mafuamana. E leo le nefo e le whaafonga ma le sina fia le kare sia sfitu sa motu atasi. Aisa, lama le upora waranga o tau mai le taimi. Si sira le mope te onu tau mua whau suma le iwa lua suma atasi. Wha manu upora atua. Wa te tātou whan upora waranga sira na mausani. Ele leo no tau nau I ai. E pēra upora waranga o se la mepa e mumure me pongsa. Si tafa mai ata. Si alua e foi fituao I o tau loto. I o tau lole nei mea. O le aise mara anga o le tusi e whamatana foi ina. Aisea, awa ele o le loto tangata na tūna mai ai le mara anga na bua. A tangata pa I o le atua na taratara ina mai. Ina ua sofia mai ele anganga pa I o le atua. Wea ti tātou I SISDAC le uparo langa. E tango whai tangata laulangi. E te tana na uparo langa I le mawhai. E tango whai e whamatana e le mawhai na manino. Aisea, langa wa fifi ele atua I le afifi na se lotu. Ele afifi na se au. Ai wa fifi ele atua I upu whawatusa. Le upu loranga. Whai tau I laulangi ele mamalanga. Ao SISDAC o tangata o le taimi. Wea ti tātou I SISDAC le upu loranga. E sili lona mausani. E le se le upu loranga. A se aranga I le whamatala fo ina. Ele no fa tangata I matau whai whamatala I ona mafufonga. O iei kia roanga, ma whaangana o te nui atua I mo o Alesana. Sa moa e ratu mupele. Si ma whaila wana maua sono e te whaafonga mai ei pokalama I o whasuratu. I Afiafi taitasi. I le mai roa po whenua e alalai. Ai fua mai le taimi ki tonu ma I Nisina. E te maua mai le Afiafi. E I tulai ono le Afiafi. Whasoa toina na ona. I fi au, no nau te tau. Mo onga roloto. Pe ma fai lama la tu mo pele sa mai. Wa pupu vai va. Ona fa ama ava noa. Ele mata lo timi. Al tau tua. I tono lo mo tam lo la. Si e fa fonga fa o le tu e no le loto. A fia mai Yesu ele o loto fa o nei tatu. Ele o loto te sa le la. A ona le fi au. We ati ma tona o programa ma to te fi fa so atu la. Ina ye no le taimi le tātou te anga I ati ai. A iei me tupu, SISDAC o I lo le taimi, a upu la Yesu. Ma tenu tau pa suma tolu sufa ma suma lima. Ua tau mua ia te utolu malo anga Isaia, le SISDAC. U whapea mai. E whaalongo la auto. Ai to te le la mana. E matua baba ai fai auto. Ai to te le iloa. Mai le whau pa suma lima. Ma te le sumato, a wā ua mafia loto le nei nu. Ma ua whaalonga tā lato taninga I whaalongo. Wa mo ini foi o lato mata, ini iwa ai o lato mata, ma whaalonga o lato taninga, ma la mona o lato loto maniliwina I lato.
Ma o wha malolo ina i ato. Tere foi au Afiafi Lotu i te tono le kare sia sfitu sa motu to tasi. Wa leva na whalongo ai wa iloa le tui teimi. Te o tātou lau vilu ai ta weito le tula sutasi. Bi tātou te mita ai. Ta wata weito le tula sumatasi. Tātou tau sia poro inga sfulo le atua. Ao lai lava i moe. Whawhena iloa. E leo wha maoni le tau singo la sa patio le atua. E leo wha maoni le teimia le atua. E leo wha maoni i tiuti o maruenga le atua. E leo wha maoni i tupe o maruenga le atua. Au mea i loa le wha maoni. Au mea wha mea whiwenga le atua. Mera apostolo. Wo le tupo e amai. Wa i loa le teimi. Ai lava moe aisa. Afiafi Lotu le nei nuu. Whalonga tai. Talinga e whalongo. Mo ini wha lato mata. Neva ayo lato mata whalongo lato talinga. Te le teimi. Wa i loa sa patio le atua. Ia istimi te part-time mai le Lotu. Ia istimi wa i le saufa ai le Lotu. Ia istimi wa i ta fo ia alwese mai le Lotu. Awa i loa le teimi. Ai se ai mo ini mata. SISDAC ala mai. Wa i loa le teimi. E whalongo ai whalonga ta. Whaia tātou sauninga o misiona. I lea tau sanga, ma lea tau sanga. I lea maasina o lea. Awa i whi awa angero toa toa. Ro toi whi awa le tua whalinga no tau Pese Fou. Wa i whalongo iai. A whalonga name. O le tero le SISDAC. E Afiafi Lotu. Whai mera ropo e siu se o tau nuu ia te o tō SISDAC. Le upor waro anga i seina. Wana no tō whalongo ai whalonga tā. E le la mona. E le ma whaotoa ai. Ai le inoa. Afiafi Lotu. E whai upo e whai manatu whiawa le atua. Wai nore pumone le atua. Wai nore taimi. Ma fuanga na mai na apostolo. Wo le tupo SISDAC ala mai. Wa pupu vai ma o le te mau na se fio mai ai le li. De vai tingo le mo faina tatu te Lotu fatas. Au mora wa noi te tau noi oi no ainga. Ma tu e whanau. E te wawa i toa pe mata wa ta pena masaunia. O e malau whanau. E whenai mai e sui lola e whanau. Wa i loa le teimi. Vanga mo mua nā whaka. Malau te tau. Awa ni mo ine o tātou mata. Ai te pae ma tātou i loa. Awa ni o tātou whalonga tā. Ina ni o tātou le la mona le whiawa le tua. Tātou e fwoi te soro ma le rana tā o Pese Fou matou. Whawhonga le whau Pese Fou marua whi mai na apostolo. Wa leva le po. Wa loa fwoi le tūtua tasi. Le teimi. Wa leva na ilone kare sia spitsa mo toa tasi. Wa leva po. Wa leva foi na iloa. Wa lata mai le ao. Fe mai le rupo la apostolo. O le e tātou whaate e seinga nuenga pongsa a e le mawhaina. Toa tele o tangata le kare sia sfitu sa mo toa tasi. E le mawhaina whaate e te a manga nuenga o le pongsa. O lai lava e pi o le vai sur nei me o le Lotu le aga. O le mui mui. O le tausuai. O le ita. O le paula mea. O ngā luenga le pongsa. E mana apostole o lea ia tō whāte sa inga luenga le pongsa. O laua i loa le SISDAC le taimi. Wa lewa le po, wa lata le ao. Ai le ma whaina whāte sa ina. Ngā luenga le pongsa. O lae lava e whai. Le la tātou pai ai. Ui ona luenga le pongsa o tāu la apostole. Whamero la apostole. E ui awa ina o lata ia ki tātou ora. Au mai o ofu i ofu tau o le malamalama. Si sile whamtaranga. Whamai ua lewa le po. I tonight Spiritania, when the night is far spent. Ua matua lewa whaaluina lo teimi. E fia i ngā wenga le pongsa. Ua lewa le po. Au le alawa te mna e whaawaunawa. Ngā wenga le pongsa. Au e lore le teimi. Wo o le tupo e ala. Au le po. O lai lava ua moea i lava.
SISDAC kalamai. Walata mai le ao. Sisi na whamtaranga. Walata mai le ao. The day is at hand. E pea lo sila i logo lo filima. Walata mai le ao. Lata mai pea o logo lo filima. Awa fatusa e tuspaia. O le lata tele mai o le taimi. E le ai se me whane nefu ali sila fia. Ma o lo le nata tonunga. I tangata umana mai le atua i tono le kare sias fitsa mo chotas. Na mai e atua la na wauna titai. Lau whainga luenga mo lau antur whiau. Wa tato i ai nei le taimi whai. O le taimi le taua whai. Au lai lawe mo ini o tato mata. Ili lang mona tato talinga le whiau. Wa tato wa ai atu i mea wa tutupu maturai mai. E wheme me ai lor laki wa tatauna wheme me ai. Au tangata le kare sias fitu sa mo totas. Na te iloa le leile taimi. Wa lewa na tauna whaate se ina ngā luenga le pusa. Wa lewa le po. Wa lata mai le ao. O le vanga lona lua na o le whiau. Fi whaso mo i tātou SISDAC. Ia tātou whaate ese ngā luenga le pusa. E te whetau ia kolosa mo tāu pai lua. Toro anu whaupai. O ngā luenga le pusa. O le ito, lotoa. Le tau mai roma na mitau pe sumatoro. O le whaupai sumatoro. O ngā luenga i le ngata o le poula. O le ona. Si tue tanga ia e. O e ta mama tina po o a tola whanau sa pati pa whaita to Lotu ni temi. Po fese mea o ona nāne ai. Wai tine ta mai tore kare sias fitu ta tasilala te loa. O lai ki tono le aigo le kare sia le tua. A lai na mai ona nā. A o le teme whate se inga mena ia. O le poula. O le whaitanga. O le ita. O le mataitu lai nisi mai le roma na mtau pe sumantolu. O pe sumantolu. Wa nisi na mai e tu. O ngā ruenga le puksai te tau nā vese. Ai se awa i loa le taimi. Mua SISDAC ua i loa le taimi. Lona lua SISDAC i tātou whaate e se ina ngā ruenga o le puksai. Arane e tonu whai. Mene whau sumatonu ma sumatwha. Ia outo o ofu i ofu tau o le māmarama. Toi whai mai tuspa ia, roma lava lera mtau pa su tolu whau sumatwha. Ia outo o ofu i le ri o Yesu, si mai tātou. A whai o ti ai lima suna manu, leana tu si ai la apostolo tu si leama, la pata i ego ma, wala ta lata ne e tātou, le ora sama mauna tātou rai whatotua, wole tupo e ana i ana momoe. Whate ese, ngā ruenga le pongsa, ai whamana apostolo, ai auto ofu i ofu tau o le māmarama. Tawa le rea, wa si wha monga tani au lau wha fonga pēa i nau whenga ruenga. Afiafi mai pō ni mai tau. Au lea e, hei le lockdown period lea tātou, teimi nei. Lea lau mātu, lau whenga ruenga, ia e tau i le taua whai. O le toi taua, o le taua le tulapo, la whai moa tui. Au e māmalama le le, o la le tau. Wa e tātou, e ula whamana apostolo, wa o le tupoe ala iena moe. Whate ese ngā reo ngā pōngsa. A whamai tauna ofu i ofu tau. E leo whai mai. E ofu i ofu sina. Ofu i ofu le tau sa maamara te mai māmoe. Ofu i ofu la tātou wolo le langi. E ai. E ui e nā lata e tātou le ola sa mamao. A whamai whatea ngā reo ngā o le pōngsa. A ia ofu i ofu tau. O ofu tau e leo ni ofu tā whao. E leo ni ofu moe. A ofu ta whao. E o pōni ofu ta whao. A ofu tau. Aisa, e ita tau lako le whiwhine, ma wala te tau le tau a mai o tutoe. Whamele e whesura tau pe ono. Te whasoa te hao e si seisa no te maua. Ua mai ofu tau whamai o tau ofu i ofu tau ato atoa mai etu. Whesura e ono whapu sumaru.
Aisia, o sumatasi wa tatu tele tau matangata le tarako. Aoli sili. Oli o fai pure. O nganga le anga bioy. Silo po riuri. Tau tele tau matangata ele stau o fartino. Loko ni te sulu fa pe toro fa pe fa. Ai tatu ti tau. Ile tau o faina. Ma fa na apostolo Roma. Wala talata e tatu le ora sama ma. Wole tu poi alai. Ana mai moi, fate ese ngal wemar pongsa. Ayo ofu tau. Ofu le li o Yesu Kristo. Ese mato o fiore ofu. Ole ofu le li o Yesu. SISDAC, se va ai ofu. Ine nei te o pispisia le ofu ya Yesu. Vai apro tolu le fea. SISDAC, ia tatou sava vali ma le mata o fie. Ai tanga ia Super Britannia Roma le tau pe sutolu sumalfa. Sumatoma sumalfa. Ia tatou sava vali ma le fa maoni. Walk honestly. Tatou sava vali ma le mata o fie. SISDAC tatou sava vali ma le fa maoni. E tu sa male ao. Fai tau Filipi mohoro sumalfitu. Mai tau ina ia tutusa la Autuua mio. Male tala lei. E ala tala lei, e pa ia tala lei, a mio pa ia. E mamā tala lei, ia mamā le a mio. Tutusa la tātou a mio, male tala lei. E mawalunga le tāpula ala tala lei, e te tauna sa vali tātou SISDAC, i se tāpula a mawalunga. Sa vali male māta mofie, e tusa male ao, tusa male upumonia le atua. Pa fonga le Mautivaii o te le finei, ya Yesu le luka le sutasi do sumalvang. Afu on fayo ya bea, ya te pae o tō, ma ia hea ilunga o tō uru. Awa walata lata ina whaara ina o tō. Tau mai o tuspa ia. Whaninga na tau poe fitio whaumulua, ma le whaupeto. Tau fie e Yesu, a ngego saune whaaleanga laulaki. Mai au ato te whaeanga whanua masami. Si o mātou mai whaamau whainonga o ona lea tue o lātou wau. O le mea mori mai whaamaoni. Ma whaamana o saungia Yesu tātou nu i le langi. E los tātou nu moni le langi. A le nu o saungia lea tue mua mau. O le ona e whao wau. O la tarata. Aisia, sauni Yesu e whaaleanga. Mai a whetarai Yesu i se mea e tau nu. Whetarai Yesu Yerusalema Yerusalema ma tai ni sufato sufitu ma te sumalvalu e oi lava na tere mana o no te oftai e te le mo na oftai na torai ai le ma fai o to for a follow le tua luka le sumata o la fata fna ina Yerusalema e le esi sinsuia fa ma ora onti tamata e oti no manta pero fasotia tona ai Yerusalema a mai ai o to lo te tele ofsini. Ai sa fata funa ina Yerusalema, a whao ia Yesu. Fasioti tangata le aimo le tua, o e tūmara kumore le tua, a whana ia Yesu. Ana forfora Yesu, to te oti nei, a oto te pone. Ma te esfufa o le sumavao, o oto te mata ule e ote na altino. A wea te utoro wha moe moe, a ia le oti wha na sufa sutoro, e oti o ileri, e il wha moe moe talatu. Sauri ra nge le wha reanga. A manu pole tu a fono to le mea. E te pae o to. Tātou ai whai longa. Le COVID-19 leo tātou tui nei e whai ngore pandemic. Disease. O le ringa o wha mai. Wa Afiafi vaewa umare la rolangi atoa. Wha mai na misera nei Samoa e le whai ngore pandemic. Aisia, ngatai Samoa. Ai ta ua lo pandemic lu o ta milo ai na rolangi atoa le o fai tau o selau o tu wafe tanga tauti ai sia pupole la rolangi a o ia me o misu te pai a vai tu speritania mai look up o mata SISDAC si eva ai na TV mai te va ai look up mai va ai me tupu e ai lunga o taulu o lolo tangata e ino na mafufau nei awale mo inyo tato mata. Bahaya me tulai mai. The coronavirus. To tifia o fa mai maonge.
lockdown uma lo tio SISDAC ma lo tuma le te fai anta po ingo fatas Fememea i le laulangi. Ai le tau na fememea i whanau le tio SISDAC o ei loa le taimi. Fate ese na wenga le pongsa. Ine me fai. Ona e ofui of tau atotoa. E tau wai mo Yesu. Tu wai mo Yesu. Si o le aso e fio mai ai. Ma vena i tātou mo via i ola e whaavau. I le tahao o lona toi fio mai. Lau te tano le tua i ai na whaamianga. Au tātou maua. Le avanoa e whaalonga i whiao le atua. Ma lau te tano. Ina ia tō sina atini tātou i lana upu. O leo te mamau le aso e fio mai Yesu. Ia vina i tātou mo via i ola e whaavau. SISDAC wai lona taimi. Whate ese ngā luenga le pongisa. Ofui of tau. Tau e mo Yesu. Si o le aso e fia mai ai. Mai e wala uina oe lau ona le lei mara whamaoni. E uru whale atu mo ni e ola e whaavau. Amen. Whaaftai le atu e la upu whaaftai la ufisosa mai. Whaaftai le whaafonga no mātou tunu man mātou te tano. Ine i mawhaina ngā ioi pelo ngā ampa ia. Whaatatono ino mātou loto le talitonu. Ine ia whaawa ai o mātou mata. Ine aolo fia ai te te ina i mātou i taini whai o sui whaaka. Si no o, ta lātou lora nei, i le ola e whaavau le tai ao o lo toi fo i whaaro mai. Whaamnia la maruenga i lona o te le lau langi atoa. O uona ai maise o lau whanau. Whaamnia la mātou tunu o sama. Te lawa ina ia vepine po kalama. Tō sina i sanga ia te o Yesu. Masau nia mo rola e whaavau. Wawana o Yesu mātou te olai. Whaamangara no mātou seilo suafa. No mātou i whaola wole mātou tala tui nei. Amen. Years of time have come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption, joy.